Yep. Kagalawan dia. Te kulai sebenarnya di operator ke belakang sistem bantuan hai katulka. Sound. Te hanya ni kapor mentah ni apa ini no siapa hang ni kabangi kuat ni sulap. Haga bidai ibatkan ni ke election MDC ke mentah. Nene ibak sabong ila mai pangken dia. Sabang kitu kitin pira ka motto ka vision jong ka voice of the people party. Kapanin kong kakentin kapami ang katuko mutu kadai kapaong kumni. Banten impat. Kabar kalong banten bhapa. Kabalay kalong banten kelatu. Agatin pareng lato. To revive, to restore, and to transform. Hindiat nama bagi bangsa pun bila aiksai yang keren ni kata kama. Ka BBP ka yang ban revive, lani banten impak. Kilamunan bon ke habang yekran sepang kajimpen impak hagari kasi janjia jongi. Penre hagane ka jami nganora tangnya kowe nama. The voice of the people party habaka kwa banten impak. Na kwa epi bepinyetit baka kwa banten impak ya kane kowe. Semua berpunyo ia kapon kebangangan ai ngan pen mau de ji tu khana berengkot khana bakan rum kene ke ji gai kene ke jami ngan pen mau yang ipi gatu ji tu khana sepang wei long hikai uba ai ya ko wei ka surprise test ka test kendet ye ki kena school jomu ulah rum ka kamera kelas ulah ye ki kena school jomu mereka resmi ngindam ka surprise test ka test kendet kebakran itu lupa, ulah. Orang ini kena bagian penkre ini naga bangsa ini keces, ulah wanra lupa ini ki answer sheet ki paper, kakot sada. Ulah penkai de kongkong ni kata kakot sada, ulah bu haga ben bagian ini kena disam. Baru orang ini wakta lem ni pet jaka. Laitang dah bang laong tu plit ya kakot sada, bahasa sedang bantu. Lasam dia kata kakot sada, baru ini kena jom kata kelas. Berkabdu uang labiang. Ready dikena akiong ready. Banda haba kira long balakre banto ika takates uang klik ika tu kakot sada kabadon haka pen jopi. Baga jingkali kalong tangkat ni. Baya ka ai kapapiyoi haka takakot sada sa persang banto bat batay haka kumbakalong. Klik ika kakot sada kabadon haka pen jopi. Barkano kapapiyoi haka ni kakot sada sa batay yang kata kumba piyoi bat kumba kalong bat tangkat kalabian. Kalau belum kecil batay ke padengkot, kalau belum ke pejrong, kalau enggak kum kecil sekutu jompi. Jadi kita kena onda apa kila plit yang kata kakot sada. Hal kata kakot sada, kadang kakot sada sudah, dan mereka pada juga kata kakot sada, kadang iwe itak ibayong. Kadang iwe itak ibayong, bat itak ibayong larut serkil, di serkil ibarik pak. Baru dikena kita yo ya kata kesni kiyo iya kita idak yong badan kata kakor salah ke baru kia batai sepang kita idak yong bahagian itu kakor salah ngayo iya idak ibayong dan ruka circle ke badan saudong jong ini ke kila batai halang kita bikin tian ke jong iya ke jingmut jong kita idak yong kata kakor salah batang si pangpor bila pendek kata ke jingso jong kisok bednak ya kapepa andal baik kita sing batai baru akan jadi kena kila batai betang sepang jong kita idak yong anda apa ulung hikai ulah korek ya kata kesin thor ke jongki u ayat iki kesin hikai kumni wala ayat iki ke konsara idan sisa ini idak yong hapreng joga ke konsara baru na preng jopi pio i tang ye ini idak yong hadu pio i ya ke konsara baru koi saudong juga dak yong kadon kasara, kadon kabali, kadon kabakut kabasuba.
Kadang kakak sana kadang long keban pendam ikam ya ka, dangla ban tho haka, dangla ban dro haka, dangla aru bat pendam no wat itu dak yong ibadan haka. Omdar wairu ubu i ya kerukum kata. Baro pilih i tang ya ide dak yong. Parari ke pengakuan penpai di siapa ke voice of the people party bahkan ya kamar ke bang iong Banten 4 bang revive kebangi dan ban revive kalong ban impen 4 kalong ban pen 4 ya ke rukun perkat yang dipai ba haga bede dan ke sensa ke khada haga ri ke jongi kai ke rukun perkat yang dipai ba haga jala ya ke sensa khada haga ri ke jongi kapag i kibreo ya ka sansa ka kadar ya ka politics sa kari jongi kalong tang ya ka bayong bat ka batum kaya i tang ya ka basneo bat tang ya ka jing bamrong ka jong ka hano ba kibreo kilanya kilathat batang bon na prang kibreo jongi kibrong bawa tang ban lethat bo ro ngam kuasu kata kadai kan negative mindset kata kadai kan negative attitude karukong perkhat ka batum ya ka sansar khadar hagari ke jongi lembaga juang the voice of the people party ngai kadon ke revival ngai kadon ke jin penempat ya ka rukom perkhat ka batmai ha pren kibri ke jongi kelas nang banyo ibyang baka politics plan kam dai tang ka batum bat ka bayong kadon ke jingkerman lembaga the voice of the people party ngila ban pendamo ya kane ka bayong gila kan pendon kam ya ki babon ba ki bentang ki badang sasra ki badang long sara ha ka sensa ka khadar ka jongi berkabang songna kalong bagi babon ba ki bayokan ya kade ka rukong perkhat ya kade ka jing penempat ya ka rukong perkhat ka ba long positive ya ka politics ka sedang nang minamora Arpu sau hajar pila ai kabut ya iba praista malbanyang haga jingale emeli. Lai pa hajar ya kabut pila ai Dr. Ricky. Ngai iba nangana mulai pila stang ban revive ya kerukom perkhat jongpi. Pila stang ban penempat ya kerukom perkhat kabat mai. Kata gadai kabadon kam. Kalau julong kunta hagi por mensyua haga bagi beliau ke jumi sikmat benisim bentasurhem maka politik. Bat banam du jingkermen banam sa yalam bakla hagi for election kalau sekarang juk ke bakum kata bak ngasongo ya ublay balen ba the voice of the people party la revive ya kata la penempat ya kata la karukam perkhat jongi kalong kabadum la karukam perkhat jongi kalong banyak ikan ya ki resmiu sudah kapendu jingker menyem ini kata ka jingjok jong ka ideology baru se kata ki beri banwan rakyat kadar ke bakul ke basuban kata gerukom perkhat kala impari ke jongi ngasgo bagi deban ai ke jingkap ti omnya ke voice of the people party yang rai di paiba mulai ki bala penempat ke gerukom perkhat ke bakul kata ti deserve kanyo ya ka applause ke bakul kata ya ke jingero ke bakul kata namar pilalong kan nuksa ya ke ribat ya ke japan riu barakowe tomin penempat ya ke gerukom perkhat bagi non positive ya ka politics bagi non kata ka attitude kabasyai ya ka politics badang don ka jingkermen bagi dangwa ban penpapat ya ka ri ke jongi kata ka dei ke bagi ya persyang ban ribai namar ka jing penkela ka bakrau ta maka pertai ti ka dei ka jing penkela ka bakrau ta maka pertai ka dei ka jing penkela ya ka rukom perkhat jongi kibri lara ka rukom perkhat jongi kala bakla kiai baro kila bakla namar kata kata ni kuat penora ya ke jingkela ya ke ribat ya ke jat penriu ni kuat penora ya ke roi ke pa ke ribat ya jat penriu handre kata ke rukong perkhat jongi kalong ke batum leno ai kita development leno ai kita ke jingora jongi ya ke roi ke pa namar ka padu ka mensim jongi ka jot ka jat penriu kan jangai nagasta perthai jongi namar kata ngi don kam ban bet ya ke rukong perkhat jongi ke rukong perkhat ka basyai hakabedei bat ka bode Sekarang perkhat ka bakul ka basuba haga beda ibaga sensar ka kada namar kata kau nagalian juga voice of the people party nilai halo ka nomrin ban pensai di paiba ban pens mo tho di paiba barapati paiba gelas mo tho kawan ka jingkela haga ri sangi parali ka benta ko ar ka pangakwa panora haga di bor kalong gani haga tu ka benta ko ar jum tho haga di ka mutu juga BPP la tho ban ten hapat haga tempereng to restore. Kalabu akiwe kinti to restore kamu banwan ra biang, banwan ra pak.
Teka ay ba ka voice of the people kakwa ban wan rabiang. Ya ka ay ba ka voice of the people kakwa ban resto. Lalang kano ba ka BPP kakwa ban resto. Kakwa ban wan rabiang nga kari ka jongi. Kadai tang ya kawai. Bat kata kalong ya kesensyar kada da upay ba ya upay ba. Ni kwa ban wan rabiang ya kesensyar kadar lane ya kata ka baniong ka demokrasi. Kani kasi sensar pa ika, kadai kebahagiaan tempereng ki ong yang ka demokrasi, ka kresi jong ki demo, kamut ka jing sensar jong ki patma. Kung bakalang mentalan ba kini ki postan ki badalay no, ka demokrasi hari jong i kamdon syu. Larang manor makitnap ya ka demokrasi, siya ay kibu ya ka ngimtip. Ka voice of the people kakwa ban rosto banwan rabiang ya ka demokrasi banwan rabiang ya ka sensya pa ika kabaniui hangni hari jumi kalong baka demokrasi kalaja haga jaka jo ka demokrasi kilawan ra no ka woi pa baka ta ka dai ka plutokrasi demokrasi kamot ka jing sensya ka ki pa ba plutokrasi pa ka dai ka jing sensya ka ki hes pa ndai buta pa ba Punya iba sensya ka ki hes pa yani kilate mal ni haban dabiang Teka BPP na rin kanong makakwa panuan rabyang hagari ka jong igalong panuan rabyang ya ka demokrasi panuan rabyang ya ka sensya kay ba ngipwa ban pendo pendam ya ka plutokrasi ya ka jing sensya jong ki hespa ya ka jing ledan bar jong ki hespa ngipwa panuan rabyang ya ka demokrasi haga syuki baka kadai bandon ban restore ya ka to its rightful position kata kadai ka panggilan kami bakani ka jing hikai jong iupat ba Banwara ia ka sensya karan ka baput banurung sa ka election ka baput ka basuba banlay ka bamsak na ka bampong kadai ka jingtmu ka balong banwan rabyang ia ka sensya pa ka baput ka basuba kata kadai ka jingkwa jongi banwara sasisin pa hakari ka jongi baga demokrasi ka sensya pa ka lyo byang ia ka khat ka bisna kumbaga julong hakipor baro arari Larapipet ya ki candidate MDC jongga BPP Kibabuan ba na pren ki candidate jongga BPP Kencup lang ngay ba Edison Karamut na nila formulay Ki candidate ki kertong jongi kidai ki barang kam kena Kadhado paladon kita ki bawanya yangi Banong ba ki ken ki ne ki candidate jongga BPP Kidai tang ki kena Lapan kam na kikintin di bakor ki candidate jongi bagay kan ki kena pergi hado kata harus bila persan pantren ina da mo ong guntang ngamut banong bangin don kam ya girang ba ni don kam ya girang ba tehanre ya kajing soto jongi kajing rang ba kamsyong hakakarta kajing rang ba kasyong hakam mensin ka basisya ban syakri ya keri ka jagril bat kampam kajing perni ya kikam di bawah kamen sim baserang kamen sim laladi ban syakri ya keri bat ya ka jagril baringkat lem bat ka jintmu ka bawah bat ka sensya kadar ka bakut ya ka bangingin ai hapren jong pai pa keri ka jongi kata kadai ka jingmong rang ba ka basisya parari ka bangang ilu panjong ka BPP kalong Bamdai tan baniwan ra banwara yang ya ka demokrasi ya ka jing sensar jong upai ba da upai ba naga penta jong upai ba batangin raten khong ya ka sensar lemba jong ihas pa baka bangsa ka bombong ndai tan kata ka voice of the people party kala pli jing khang ya ki riu don sa bakinwan ya ka sensar ka kara baro si kata ki riu so bakin rung ya ka kerdap jong ka politics kali ki riu tangsilan Katno kror pilon, katno lak pilon. Hagabaga sensa kadar hagari ke jongi, kaladai tan ka domain jongki hespa, ki lakpati bat ki kror pati. Kini ki brio ki badon ya ka jingkrang ban syapri, kini ki brio ki badan ya ka sap ya ka pong ban syapri. Kim not syoban wan sa ka kerdok jongka, namar balai udon utai udak jengkeli, katno lak bat katno kror pilon. Ka voice of the people party kala pendoro ya giving setting ka bagong kata dalam kata kadao kala play ya kala ya kisama ke jongi ki bagong jongi ka Edison Karamno itu hino tanwan syekmat banesin bancang ka politics hanya lagi kentin ka voice of the people party ka kuat tanwan ra ya kata ka empowerment ban penkop bor haki riu pada bakin syem ya kan ka lengkor jong
kasensya kakara. Parari Niri hangi idoni Pak Edison Karangun. Niri keleng sodong gani kari kasih jongi. Bagi kandidat yang Voice of the People Party. Kita pun na preng jongki Kim Day kiri upaumat. Kita pun na preng jongki Kim Day ki hespa alam na ki hesepan. Hari ka bangasau to na kalong. Bagi don ke jingmut ke jingmu ke basai. Bagi la keluar dan lendale. Banai ya ke jing sekri ya keri bagi jaban reu. Ringkat lem bersama kita kom kini. Ringkat terkaparti ringkat tadi paiba. Ladang idon ke jing krelang. Gila bentan warna ya ke jing kelang. Nama kata aku kipari. Semua ban ai ke jing kursian. Ya ke Voice of the People Party. Pet ya ke pun ke jampi ha ke arpu ke kerik. Benai rempang ha kasya ka jumupra pan ay ka jingjak ka badan borong naga bentai Pak Edison Karamnur nang bangin yo pan pentrekam ya ke ay ka bangin itmu ke ay ka bangin imot naga benta ka KHADC ka jongi te parani ka Voice of the People Party kale keleng ban pensai ban pensau tu igi pada kini di babon ba ki party menta gila sayong ngit ya kini ka politics ka bangin hikai igi pada mentala penipot bagilah sedang ban setting nai ai bisa lada mai ru solong lada ai ru so benut yola se kam trai kam syu namar kata kau kila koi haga kila koi haga sen kan kan daka ai par strategi daka ai par kan garanti betilai surpata kapangai mentah gumong Pak Edi menne kita sedang gawai kebut berkata kalau ban penting ini Lalu mai tin kersan yang ini ngin pen sengit yepi ngin pen terkong yepi kapakum kata ru kada parani habang idon na gane kecingan gane kapor na khot ngawe yepi lama kita nila jit yeki benar batin syang na kecuki batin sensar ini lama ki kloy ya kapan pen terkong ban pen sengit ini gane kapor ini begini yang sengisian dau pat bahi begini bantit jin kang sundan ya ke sekretariat menjurum jur pada karena kapal batin warna sudan jaga revolution. Lalu kapal yang tahu por lalu tinuat ban bat ya ka hok ngi fight ba. Ban ang tang lamar batin kersan ya ka parti jongki. Kin banno ya ka skim ngi kin banno ya ka jinyo mentoy jongki. Kin geni no ya ka hok ka jongki. Haga pa kun kata kapor ngin ha ba ni yang ibu fight ba. Ngin mula ban sakata. Kiba kong kita ni jingarap election kilami ne gerensan. Jongki ni jiwai parti kenhol. Parari Nakot ngawere bi rengkat dan mereka Voice of the People Party. Bahkan ni kasi ngala jongi kamdai tanya ke election. Kadai naga bentaban wanra ya kalawai ka patmai ya kari ka jabar rego jongi. Barwara ya kalawai ka patmai ni dan kam ya ka movement. Ka movement ndai bang yakhi mata kamit lasa step la yoror. Kamdai kumbe thoti mane pom farkas. Bosni mata kamit lasa step thono lasa betemir ami gresol. Kamla barlong gupta. Ni dan kam ya ka jing jaisa so pai. PI lada niyo mangi gajing sencana po district council lada ka PPP kayo palat ya ka country useneng ki si chante ya po KHDC ngin khao ya ka isi ngin khao ya ki isi oda khao ya ki isi pe tha pa ba hapo district council sencana ka PPP haga sarkar jala mano kadon ka NPP led NDA government Tidak kata-kata hang ni dekawai kapati, hang tay dekawai kapati. Jadi ni tiba ajuan pengin penterkong, ngin pensengit, ngin ice cream, ngin penjenjar yapi. Bicara jenak kau noi ki amisi jongi. Karena belum kata kapor desi ki penjenjar ki. Desi ki bil jongi nempas, desi yaki bisa ki tingka ki badai na kabenta ki MDC jongi desi 8 ba kata hukum kata kapor. Menu balak pantit. Dikata kadai kabang gila ban analyze na jadi dijikran ke juki. Haka pokong kata kapor ku gipai ba ni day banglong ki bajane per Voice of the People Party. Dan ki bri ki om bala cincak hai. Namar balai bagane ka parti kamdon hakapor. Te namar ba kamdon hakapor kamna warna ya ke jing mentoy. Te namar kata katao idon ki basno do mensin na kata kayan. Te wat man do mensin. Namar kane kadai ke jingare. Par haka jingare ni dan kam badong ki bri ki bajane. Lada ngin ne ngin rem tang si ten den. Tema kada wi khot ni beri pi ban revise ya karo kom berkat ka batmai bandon ka positive mindset bandon ka positive attitude ya ka sensar ka karar bangin mi sekmat bangin wara ya ka sensar ka bakhul ka basuba ban wara yang ya ka demokrasi ka sensar pai ba do pai ba kumba ka dei ban long
kumbalamang dekariti senciar kajoni kata kade ka voice of the people party berkat campaign kajonga poin ke balai ke bakadu ke pengakuan kron dengan kajami kalon kani bagi lagi bana kani kerensan ya election na ki media berkiwai begini kiwai ki parti ki om gunni kikeli ke voice of the voice of the people party tangwai kikeli ba agen berkikeli kini ki emre kikeli ruwat yani ki badana ka parti Kiong tanggoy, ko voice of the people party, hilale ayu nakabarkagari bagi jatuh. Berkira keno hadukan ni, kasurok ka konstituensi jompi kalacot, ka kampian, kiskim kimpoy, ke development kampton, kiong kisiahe akan kania hapo surok. Man kisniyaw pilek sekita kayo, pilek malagis nong kitawan perta piahe kan he kateng kalam takam kata kadai ka bagi orang ini kelewi ka hukum kata parali mendaikan kata kini tidak kot tidak sok bagi orang ngale ya kini kisna iwei ijaka sajan kikot ya kini ki orang ngale ya kini ngatau mga ya uni mau sajan kisna ya ifut pak kiba arpot kikot media kini nasna mga ya kini ka futpat kiwara itu surok kiwara kita kibabun ba ki kita ni kami dia berkita mentang kila ngam hagan ni kerukun perkhan bakaan kakak ngom becek kang haga bede skim kadang kata skim oriented mindset kadai baik kecil perkhan skim batangnya skim nomor pamala barora skim kiong kap kita juga kita di bamler di bamlong kalau rom kerkom perkhat ke hukum kini kita sekarang percaya ini lada ngapu yang nom bela hagayin ke tengah lene mapi ibu yang nom bela hagayin jopi piong yang nom bela sobha thau kene ke jaga sajai nomor baki kun jonga kene sajai ni jadi ayu berpisah ulit tiet umau ulit tiet kedubilan Lekit tinggal kamar kau usnai kata baca sarjana. Pinslo kuno ada utung nong belah. Habakot juga sini anda getah untuk mau sarjana. Ukot jadi ukot ikisunong kita berapa dalam tu. Upawara eka kansi beruribon uang ada manga ba ayam ni mau sarjana. Soalnya aku tahu nong belah. Kakam jong kapisah ka jong ayam pi. Kakam jong pi kada pilih kata. La ayah pi kata kamandir pintai kata kakam balai buat ko piwan so kalau himle kata tidak ada berjalan lain kakam dong pi kata on dalale kata kakam ki ko ki so ki peti ki khap sedem mak mak ko pertai lakum bagi saya laga pelana jam hanre kata ka basic duty jong pi kalau himle kata kakam ram pilong nong iklan ya kan Di beda di bersuatu beda ni, kapisah jauh ni, laai, iya ni, dari maki pak, kibasil ya kredit bagi om bakat mana partai om bantu. Bagaimana solusi kalau bayar kini kia balik juga voice of the people party, ya kini konsumsi kita kerja nilai opera, kia om dalam kepala block back ya kiskin pada kita blok. Kebukum kata berkom perkata dong, tepara ni ngakwa Indonesia yang ni, lagi pilih cek ATM. Pisai ya kepisah tu pilih di ATM. Tengok mani ATM no ATM. Kadang pisah tu pilih tu. Hanya kita mentah kalau bagi ni di beriu, kita belum skim oriented. Kini ki MLA, ki MBC, ki basu skim, nado menstap hamadane tu skim. Haga bakadu, haga skim, ikut haga scam. Mundai tangga skim mindset kaya lam sa scam. Karena kadai ke pak kadai ke jomi. Jadi pai mak yang ngam kadai ke kom perkhat pom neu bayai. Hari itu ebi hapden jong ka jing ice cream ke jong ki kile umno dikit. Hapden ke jing ice cream jong ki selama ki ke project kat no kadai ke skim kadai bandong. Mano banyo pantrai nang ni tak kat no ngan yo nong manganang ni. Ndai bagi ban ice cream ya bi. Handre kiyo kan ot nantu kiyo kan pentrai ya ketuk skim lagi briu jongki bat ya yonong nanta onda yonong nawa ke yonong saka ko aburong
Kibakum kita kinong nikmat kijungi. Nama ka kabawngi ka parti pra yong. Kaskim kijung pai ba ni a su pe ba nim tan kam banda sim ya ka kredit namar bare. Kadi ka kamram jungi banla kata. Kadi ka basic duty jungi bengin pendap ya kabakum kata. Tehre ka challenge ka bakha kadi gane. Kia keren development. Kia ngidan kam ya ka development ya kadi jungi. Kadai bengidan kam development. Kadai bengidan kam skim. Handre ka bangas mosi banong iti galong tantan ni. Bagi development skim ke baki ki warra agan negeri ke duni. Kidai ki skim kutia mutia. Kidai ki kutia mutia. Ka development ka masisa ka skim ka masisa ka bagi dai pongwarra kampat poi ha ke jala ke duni. Kampat poi ha ke jala ka duni. Kai ke baca kalau kali Pigwa ban tenju ya ka development negeri jungi, pigwa ban tenju ya skill negeri jungi, kelitan kalau gitu keli. Kata ka skill baka development ka bagi wara ka penmentoi kumno ya ni. Kano ka development ka bagi wara agari ke jungi, ka baningkong ka dei ban wanra ya ka jingyo kam yo jam ya ki brio jungi. Ka dei ban wanra ya ka taka employment generation. Ban penni kam ban penni jam ban raise ya ke living standard ni diberi ke jungi kapapun kata kam padon kidan kia bale kidan kia misi ki baong banga ngorra ya kene ngorra ya katai ki penni ki skim ke jungi hanre ka kamram ki kam dai kata saban batai ye ban le ki ni skim sna surok sna footpath sna la hagatin sisa yakini lagapi kapasiti tang ye ramba snong bagi dorba snong ringkalan bagi transfer kar di badai hakaladan jukila benda ikini kapadon kam minta kalong bagi de bendan kam midan kam ya ka polisi terekam ka kamram juki kalong ban thau ya ka polisi ondala dan ka polisi ka surok kare non hi snong peng ai nuksa idi baro kan ya tim sapang ka NREGA lane ka to ka skim ka bagi ka skim sispas Kaskim sispas ni kata entar dah mulai. Kata dah mulai. Kaskim sispas ni hatu hapora uang lagi hapora om di sini kawan ni. Kaskim sispas ni tang kasi na yung orang pasong pag-block development officer lala pan rekam dia ka. Mendekam dah dari mendekam kan di sini bermula tham sedem. Balai. Kadang balong bagani kaskim kadang ka polisi ka basai. Kadang ka polisi ka basai. Te namar kata kadang orang ikwa warora iki kampung rai ya kiskim magari ke jongi kadai bandan ka polisi terikam ke basai bat sisen bagadan ka an sisen bagadan ka polisi ke basai kalau dipanda kita kipsuri hi benwa ya ka bat ombar mana bala ban len dan ban dinai ya kata ka hok ka tu prema dalam lapor bagi konstitusi kini ban yo ya kini kini ban yo ya kini lada peladan ka an lada peladan ka polisi kisah ini bisa ki officer kan. Handrekom kalau mentah yang ini di kampung roy di skim ini di babon ki alehi kat bagi wan bagi. Nama kata rau kiyo priya kat bagi wan. Kiyo dan pendan kami ki bagi wan. Baka bakambur ni kadai kecing pendan kam kababatra. Nama kata rau ka Voice of the People Party apakah lek sikit paiba kapan semuatu ya gini ke balada midan kamar warna ya karoy kapar nara kagan kami ni bangin warna ya kiskim nengkau nengsa mide bandon ya ki polisi trekam ki bapa tekata ki akran kampan roy balik dari jugi kamroy kapan ali kiski nginang hiar satrai bat nginang hiar sadien ngilaran dadien halo kakam gajam jadi kon sama jugi halo karoy kapar kari jugi kumbaga de bandong Parari nama kata kadau ngire bani syai no ngado mata. Kini ki kutia mutia ki baki warra mati ngane tuipi kam warra ya ke jingkala kapan kam ya kare jumi. Nama kata kadau kapan kepala itu ke pipi kada itu transform. Banten keladur ngidan kam ban ulah kam sanjar. Saya Banten keladur di krijungi ngidan kam ban yo ulah kam sanjar. Bengini ban friend ki polisi trikam bagi yo manusia ya kian batan penteri kami ki kum bagani bandong kanang mo pai ba unyo i ya siu benai juga roy kepar bata sok sengaja dari bekerja beliau terparari ngam kuasu ban sim simon ke por ka kapi ngangi kaptur kalabyang
Kajing kerpat dengan kalian Voice of the People Party. Kalau Snowha ban ai kajing kersan ya iba Edison Karono ya ka Voice of the People Party nang ni na pomolai. Kung mapila ai kajing kersan haka MDC, haka MP, haka MLA Snowha ban ai biang mata. Wanong hai sa kadiang pa sa kamon yai le bangi. Namar kani ka Voice of the People Party kumong iti kamdai ka party kadai ka movement kadai ka jingale ka jongi ban saindur thuma ya dari ka jadari jongi tetapi di pai ba ti kenrang gino namar kata-kata lara pila buat ini HKMP Snowha buat biang HKMDC bat kadai duki bau ya tiba buat ka MDC mentah balai kadau golong kani lara pila buat HKMLA pila buat HKMP kamu bakal ke parti apa bilang kamu tak kenal rim kapian. Habang ibut dia kenal rim kan. Haba mentang dan dia kan kenal rim bang dan kan dia juga jadi semua. Ikan tak kenria nang ni. Tekai pat kadau ya tiba pin kenria nang. Idan juga orang baka MLA ke PN ke MP ke MP ke PN ke MDC. Kataru kadai karu kom perkata barim. Haga politics ka barim tak kadai kain ba MLA udah berway dia nak ke parti, MDC udah berway ke parti. Kata ke julang bah berkom perkat ke barim, namar balai, namar baki ong man kami yo mentol, yo tur yo mentol. Kata gadai kemang ong lebih banyak berkom perkat ke bakunya mudia. Handrai mentah ke Voice of the People Party, nikran ya kacing pen keladur ya dari kejap berjungi pengen bak ke ulakam sensar ke parti ke batuma. Namar gini ki parti ki barim ila aimat ye ki ngeli ilot ye ki jinglong jungki katne ki la le ye ke jala jungi katne ki la le ye ke district council ke jungi di namar kata phim dei su ban ai ya ulakam sensar ki kalau pi ai ya ulakam sensar ki kalau pi ai ye ke pot jompi hati kamot mapi pila kenria ye kan nong rim jompi nama kata aku kepeta emak ong bangin ya hosana HKMP niya hosana HKMLA niya sana punano HKMDC kama ano nama kata daw pili kanya ini akan ongrin habang election board gini kan tap ala jo kan ongrin kanya ka PPP jumi ka ka party halo ka ideology halo ka nongrin halo ka goal ka thong ka pagita nakma tingin niya ini hanta kata ka dai ka baron kam te parali kaya ka pangamot panong ipin kalong ba Snowha panjayne bani ban one shot man ya kapan ai ya ka jingkersan kanang ba gila ban thawet ya ka isi yang kai ban gila ba ban job ya ka election ba ka jing job ni ka election kalong ka jing ai men sim ya ki nong ya lam ni di ai ka jingkersan ya ba Edison Karono di ai ka jingkersan ya ka Voice of the People Party di ai ka jingkersan ya ka Voice of the People Party di ai ka jingkersan ya ka leadership ya ki leaders ka party mereka bakal kalau usok jo kata kadai ka jingkersan ya pi ba ka wei jong kari ka jat bedo sumi kata kadai ka bangi anggur ba ka bangi akwa ka jingkersan jong pi kadai ka jingkersan ya ka party kamar ni yong baka party kalong ka barang kam kiwai ki ong ka party kadai kan ka uniform haki kadai kan ka uniform la ban phong la ban lao kat bamon hanrei hani ka party kadai ka ideology kadai ka commitment baro ki ke parti ki ong ni kuah ban warang ye ke jingkala kiarap siarap ye kata ke jingkala dari ke jingli gari kalong hatun nilong committed na yang empat ban warang ye ke jingkala ka BPP kadon ka commitment kadon kata ka jing ai kilot ban warang ye ke jingkala ban warang ye ke jingkala kalong ba pide ban ai ye ke jingkersan ye ke parti namari tanga ke parti ka bayan menta naga menta ka bhagabiat naga menta ka interest jo kitrai dulu ijongi ingin mendai kan saya lambak lagu peta naga diang pada kawan minai ne akan ongrim jongi minai pet sekathong jongi tak haduk dengan yo ansim yau lakam sansia sisir ngala ong teng nang ni ba kamalai kadai ka kitam jo ka BPP bat kanya ne kunta bat kan poi ka por ko mangala ong teng menne no sisir na kene gejuk ka jakaba hawar hajar pupra yin penyo no ya ka sensa kadar kabau ya ka sorkar hapo ka jala kabau chief minister ude belum kasih menjur peta kata kata ka pagi anggur para bagan ong yang ingin dikitian lalu chief minister berwarna kasnan araja apupra ude belum kasih utau chief minister ude bandai
Maulai. Menjur Pak. Bila akan lengok aku lu kena menung na Maulai. Berkat hai jadi kitim gitu na. Nganum pensyai dia gini kepor. Habang ong bau chief minister undenya pa Maulai, udah bendebet pa Maulai. Sa berkat ni mabi gini kitim. Apa kata kepor, ngini kedua biang hawara jabu. Ngini yo ila tong berkata. Kublesi hajar mo. Haupra. Te ni alat dan kan. Tapi yang tuan nak sudah sekat kalau ambil pula kepor. Ini pertanyaan orang ni ya ulu sempol jong pra. Pemda kan dua mensi mupe pak. Kani kani cingele. Te don diberi juga orang yang aku ni bi. Yang mana ni? Bila jalan election keleng bisa hitam kan pihak tentang kita diberi juga keren kan di konan abu hadir ke video apa YouTube kita diberi juga di keren kan di pilihan Somawan jualan dia jualan kain dia jualan PKI jualan dengan mesin jualan dengan donor mana sisa yang kata di kesana ke parti sekarang percaya kita akan bagi dengan gini baik kita dimelaran ngangong kapaya nga bangan sanaran naga bertaga cingha jogari kini dilong suwa juni kila sa mater kila sayap nomor kari ngalagan na iyo kan sanaran kijong utirat sing kijong ukian lomba kila sa mater kila sayap nomor kari nilai nilai kapan syakang si pori ke cingha jaga dengan mir ngangah pan syakin jaga cingharan bikin ketua kibrio tamlelai nomor kari dan peta dalam kata aku kepor ni pertalai senewat yang sumber jumpa. Kan orang anak mak bodoh bildian. Haupra. Kalau saya sisir bukan berkemet, kamu sisir diri dong ni. Haupra. Kumai si ajamu. Aku berikan yang Dr. Epis kani, lapan saya ini disibun kimat sebagai wakilnya NMC election. Dengan aku beriru yang senang mulai unhab mulai syak kami banyak dokter senang mulai jumbit bagi pulang yang gini sinilah bagi gini orang pak di orang kami bagi muka bagi piwai lawan mansilap yang percaya trong các parti cái giống như si buôn si ajar bo mà plero ya i trai ai yang lain bangila ban nak kamar ni nang mangilo banjo ya kini kejingan bojok kita kini timpi ni kejingan jumi lawai si buôn si ajar bo Bumbi.